America kwan ka me for tele mo ario kan ya chule maki kinena mega anone they are the best. They're the best leaders in a Shuri prison. Dung ma pe che ko mo nyu tele man. Me wachi dani ko me che an ngo I'm not a politician and I will not even join politics for the rest of my life. But gino wa be che for tele enni. Pero tele ene utele maki tampilu chan. Utele maki tampilu peko. Utele mango gitampilu chan gitampilu peko. Ini ana kana. Ilu we kene no utele maki tampilu utele maki tampilu peko no gitampilu chan. Ini como tele que come enu. No como tele que come enu. La tele maki tampilu la tele mene mengo mene tampilu peko tampilu chan. Mu como tele que come enu ya kana. Neno. Dung cuma bisa do nyingi eneni. Lutela rio ma bisa do nyingi eneni. Lutela rio mpe werna. Bagi pengen ya. Angi lo kucel. Be ape ya rio ma meggi. Bagi kon me kemano football gi pere. Eto lo kada be. Ati ngej meni. Ati ngej jonene they are the best leaders. Because gen tampilu chano tampilu peko. Dempe mano ye la luong nyingi. Achaki Honorable to Drung Reset, the General Secretary of NRM. Honorable to Drung Reset, you are the best. You are the best leaders. You might even be pregnant and going to a Lego PD. But even my prayer is very powerful. My prayer is very powerful, Honorable to Drung Reset. I like what about me to Gumba Petum. Hindi kumatela ikume. Ini pega poka. Ini tela matampilu chan. Nge joken pengeo. Honorable to Drung Reset cha ko ndama ngo no foot pay politics. Ucha ko ndano foot pay politics. Dadama Lucian me Honorable to Drung ko ngi buong kit moy ken dung ma wele pe kwanne. Dung ma wele pe kwanne. Dama Lucian le père me honorable to Drung Reset ko ngi dung ma pe kwanne. Awi wina woti wilingo honorable to Drung Reset ucha ko ndano foot no pay politics. Ucha ko no chama fungo no foot pay politics. En wa chawa de wa diri no fungo tie ko ndano honorable to Drung Reset. What ba meti gum. Daka yada kanoli no president ke yara kaka we. Honorable to Drung Reset. Ame wuji kan alengi ngo yinti ano post. No di ano post kit moy ken no i beringo president pa chuli. Uno i beringo president pa chuli honorable to Drung Reset. Kanoli ke yara president ke kaka we. Uno ngo no suwa deal. No i beri president pa chuli. No suwa deal. O yele la ngo odung ni nga tele rio la tele mi rio la tele mi rio e ngo honorable kumurigan kamati gambe fota eno nana way ka lengo mun po nge an begir kit foj mo kit kon me kemano football pege ento ati ngeti ngo the two leaders, you are the best leaders in Shuri prison because we tampero pego. And I'm among the what? Among the poor people, among the people, among the chan. You know? But kile fupe ano ko mo boru endo ngo aneno chan wera no people wera mo ko ngi duon kit mo ken. So ka joken pengi honorable Kumurigan is also among the best leaders. Pero nya ko ngi kit mo ken Kumurigan cha ko no chan kin necessary pa university duon kit mo ken. Ma pe ange Kumurigan ko na me ko na ngo me ko team investigation Kumurigan pen loko kui Kumurigan cha porning Kumurigan cha kui le Kumurigan ati ngiti ye cha kui le pen yitu bisi ses pe Kumurigan ino pe ron porto kui matwala meno kire chokwa bible wenye chokwa Quran wenye kile kenyo Kumurigan ino pe porto kui ino cha kui le chara to be speaking pen da furan wera kino ki chok no bible wenye ke chok reverend gi wen par gi wen gulegi no muslim wen gulegi no ipi por matwala ina cha charo Kumurigan honorable Kumurigan so pe man
me wu ka ling ningo. Those are the best leaders. Kitung bot an ba kisa da mega. Ambe peman awi wu ka lingo. Pe mo tak mor wa kom an me le ko ngoi kom an ba. Winyo. Lo ko ding kitung bot an. Ne no. Ma pa fen wen they the best. Me ka to bun ko le ke yan president yan me ka we. To bun me no chero su deal. For you.